هاوینگها دوپره کو خودی آوک سازگار و سروشتکی بالکشه. اف هاوینگه دکویت گوندی دوپره لقضای آکره و سالانه جبروان دیمن جوان به هزاران گشتیار دهنه گشت و سیرانان. آوایرا پاکجا یا سارا یا بجونا یا خوشه. عالم گلک قصد ورد کرد. گلک قصد ورد جگی زوری خوشه راستی. بس بو تشتی کی شارع نیه. و خیوات نینه. از هیدارم حکمت چای خودن جیهوسا. تشتی هوی نمونه راستی. سیرانی و گشتیار بیجن نبونا خدمتگزاران به تایبەتی خرابیار ڕێکێ بووە سەدەم کو هەمی وڵاتی نەشن قەستاوی جهەی گەشتیاری بکەن. کوردی باکوورم هەولێرەیە ماڵا من هەولێرە ڕیتنم من vêdê li internetê Facebookê de dît cêyek xweş e min jî telefonê hevalekê xwe kir xelqê akirê gelek xweş e biheşt e divê min qîmetê wisa bizanê cê wisa li Kurdistanê divê min qîmetê Kurdistanê bizanê Kurdistan cêyek xweş e biheşt e. ريكي ام قال ازعاج من راستي يعني سياره نبي سياره ما البنيه العادي براد يتجمع داخل حكومه يعني جهه هو گشتیاری يعني بو خلقی کردستان خرب باشه بو حکومت باشه بو تریکا چیپ کن خلق پدر دی قصد رکتن خلق عرب و يعني خلق در دی تو يعني برای خوب دی جهه خودت بار نگم دنیا جه خوشه بیتن جا اگر ریکا بکنه دیگه لا خوش می ریکا ما غیر کنه ریکا خوش کنه لسنوره قضای آکره به دهان جهن گشتیاری هنه لی پتریاوان خدمتگزاری بون هاتینا دابین کرن و اوه بوی سدم که همی گشتیار جوان دیمن جوان و آبا سازگار به بهربن به تایبەتی دنها دا جبر خرابیا روشا کاره به هجمارکا زوریا ولاتیان روزانه بری خوددن کانی و روباران. دلبرین غازی، کرسات نیوز، هاوینگها دوپره.